Guys, rero nkuko nari narabibasezeranyije cyangwa se bari barabidusezeranyije ba nyiri iyi application ya Satoshi muri kubona iyi ngiyi yose kabisa, nuko uyu munsi ku itariki 25 saa 4 ubwo nizi wacu uyu munsi ubwo bo byare saa 2 UTC ariko ni saa 2 bo ni saa 4 zabo nyine, twebwe ni saa 4 zacu z'uyu munsi. Ubwo abantu bari kwibaza ngo ni ryari iri coin yabo yitwa ngo ni Corendi ngiyi muri kuyibona. Iyi ngiyi aya matariki yayo ya saa 2 UTC na saa ubwo ni saa 4 zacu z'uyu munsi yageze. Rero muri iyi video maje kukwereka uburyo ki participatinga iyo airdrop ya Corendi izamaramo igihe cy'ukwezi kumwe. Ariko mbere ya byose mbanza kukubwira yuko izi kugira ngo joining iyi project ntago birasa n'ubu ufite VPN ntago biri bukunde, birasaba ngo ufite network isanzwe cyangwa se wifi nta kibazo birakunda, ariko gutunga kuko ufite VPN ntago wa joininga uyu mushinga ngo bikunde. Rero dore uburyo utangira mining, uvuga ngo uraza hano kuri nuza nkuko bisanzwe ariho duca hano kuri project muri kwabona. Ubu tuvugana umushinga wamaze gutangira, ukande kuri project numara kwakanda urabona ko Corendi yagezemo, dore ngiyi muri kuyibona barakwereka ko ina oya dropping yatangiye. Ubwo icyo urakora wowe hano urayikandaho, muri kuyibona hano urayikandaho, numara kuyikandaho iraza imeze gutya, barakwereka ibintu byinshi ntabwo uri bubyiteho. Urahituza hano kuri participate in airdrop, aha muri kubona hano wakande. Numara kwakanda urategereza akamessage bari buguhereze. Nakubwiye ngo nubukoresha VPN ntago biri bukunde. Murabona ko baranyereka ko successful participated in airdrop. Hano participation mba nayisoje. Ubwo icyo nkora hano ndakanda kuri close kugira ngo mbe ndabisoje. Nubu uri gukoresha VPN nibiri bukunde rwose nongere ngusubiriremo. Ubu hano murabona ko hariho participate hajo exist. Ubwo hano icyo nsabwa ni uguhita niyivira yo, ubwo byarangiye ndakanda hano kuri kano kanuza ka baka nsubira inyuma. Ubu mining yamaze gutangira nisubirira inyuma. Ubu mukanya mu nyuma y'isaha none mining uko bisanzwe bikorwa murabizi ko umuntu akora yiminga hano, murabizi dore na coin yamaze kujyaho yo ku mining muri kubibona. Ubwo ni gutyo bigende rero hataza kugira umuntu uvuga ngo ntiyabibonye. Ubwo ni gutyo tugiye gutangira gukora uyu mushinga wa Corendi. Ubwo buri wese ahita winjiramo uri muri update.